Maloi lau mali a ho e ki mo re e tonga ko toa pe fi ki talitali re ki mo tonu ki mo unia ngongo mo le te o tonga ulua ki me wa kai ma fo ki televisione tonga ki he hoani makai go gi ngahi olo i o ngongo hangi hangi ke kamata ini a hono hiki hiki ko ia ai to tongi kasa tu e kai nga tonga na nau ka watu ki fono ai ka tonga i au kalani no sila ke hinga lahi e hoko i palo palema ki fa nau ko i kai ki kamata pe a hono ko ni kinami api Pe alang holongo katoa ngai kai nga tonga i no sila i tu o tanto kin au kalani ai timi mati ma tonga ke tau tesi ko ia moi kiwis anu sila. O kuta yepe me ngahi o ke ana yang e whatahi me tawa kai ke whamamitahi mala e oi sipoti pe foki ki e tu unga oi ea. Ko e wakairewa e ni ki e whakai ki mai kautaha pe timba en hardware. O kufa au peki to hiki toangi a hiki o te tongi kasa ai ko ani awhine ka matai a hono ngau e anke to tongi fo onki he kasa ko e maalunga taha ko e ongo niwa pe a moi paanga e hiwe hiwa sini tahata ki he kilo e taha tolu pe ko fo ihina kasa kakato ia. Seno li tantu i vai me whai ki o taranoa ko ia. I he whaike eke ai o ngonga li te o tonga me toko on pule po tunga e whakatau aki mo langa whakalakalaka whaekonomika Sandra T. Fifita ko e taha en i heke maalunga e kasa me he hiki whamui mui tuko ke heang e maalunga taha e totongi na le ko tia i Februeli wanoa taha whaa. O ki ainga hi makatuunga o hiki maalunga ko eni ai totongi o kasa o kauke e whita anki i he wā o Ukraine mo Lucia. Te lahiang e fie maukasa i he ngahi Automotive Pacific Asia pe heke ia e ne whilawe i tonu mo hiki ai totongi e koloa lolo. Kono totongi e kasa i hono whakatau mai ki tongani, o tola Amerika e hiwangiau fitu noa ki he toni. Na e whamala ala a Fifita ki he tuunga koia i ngahi totong fo o whamowete vete mo i whakalukufua ai kasa o kamata pe mi tonga tapuni ki he ongoni wā. O ki whai ki lewa e totong kasa pa tonga tapuni, o ku hiki a me he na e angan wha mo se miti fitu walu ki he kilo. Ang kilo ko hika ke sente lima ta ay buto ko tayo o kung pangan lima sente wahil ako totong na tamatapon o totong ka babao na pangasang sente wantong kay kilo ko hika kaya o pangan lima sente dolmil ako totong na leba ko hinakasal kamata ito nanyasi o wala kaya tamatapon pangaron mo ba sente fitu ay kinakasa, kilo tahatolo. Kung mamao, ang haki o maghiwa, salite nilinin, kaapay, fitufa, salite tahataha, ewa, ohanyawa, malua, salite hilihiwa, kaya kiniwa toktapo, kinilipo, o panga hilihiwa, salite tahahiwa, kinakasa. Ako totong yung so oya ko kasa, tukwa anya. Nei te pehe e Fifita o ia e whakafuafua ke kahau, koe kamata atu ene hiki hiki pe ai totong kasa, whatatau ke ngai totongi o kuha i ngai maketi whamaman lahi. E tai ni tatau pe koe seleti koe niko o mai koe kasa, o kuhoka pe me hiki hiki o wana, o konia o tutu mea hiki koe niko o wana, kai tai tatau pe Saya ko ni whakangai whangkuata ko ni tuna ito ki vai tau ni e so kaangat ko. Ai ko umalawahi ni ko o ksani siyo i kuata ko to. Kasi ako ki ko sa hihi. Ko ni tu ko ni o tu ko lolo sama mani o hiki pe. Ko ngayon ko ni ko sa ko ni ko ni hitay ni. Kasi mapagdate ko kanya. Ano ko totoo ni ko ni na basiya he totong i abalisi ko baha ang mga asigime. Nagpagdal kiso ni kaganga ko sana mo okay hiki pe ay mahina niya sa o tega ya mahina pa ya hatay ni ho ay ako ni tugo ni okay hiki pe ay totong ni asto ni makiti ni tayo. Nei te tapo wai pia Fifita ki he kakaio e whanua, ke te whapoto yang anu ngawe aki o hinakasa, ka uhi o ikai ko tongani pe o kuwesia, ka kuwesia whakamaman lahi, whaiwhaiange pia o ki hataimi o si ano te hu mai ai kasa, i e mahino koe kasa, koe tahaya i he mea ngawe whakaaho ai whamiri.
Koe totong fo koe ni ne kamata ya aniafi o ngata ke mahina ko Septema. Mai o ngonga letio me televiso ne tonga ko afnolita tu vai. Na e whailonga hi pongpong e a whi Sekretari Seniale Kominiweri Right Honourable Patricia Scotland ai ka matai whakataha lahi e ka kai whiwhine Kominiweri ai au whakahoko i Kakali Rwanda. Na e whailonga i atu pe whafunga i atu ia e he Eki Minista ki muri me takwa matafi kita mo ilo o tui ka manu ai pule anga tonga i whakataha ngani pe he whoki ki he tarawhika o lahi tonga ki Piritania e ki whani tupo wawa o tui waka no. Alice tupo mo e whaiki ki. Na e whawhawhanga i toi e minista ki moli mo e takma mata whikita mai loa o toi ka manu ai puleanga tonga i e whata angani pe ki tarawhika ulahi ko ia tonga ki Piritania e ki whane tupo wawa o toi whakano. Ko e whatako ni ne whamamawhai ke mau inga o hawhawhine i Kominiweri me kolope ai a koe tahai a ngahi pole me ka veinga o ku kau whataha toi e kau taki o ka kaiwhewhine me ngai whono me mipa o Kominiweri ki Kigali, Rwanda. I konga koe mea Sekretari Seniale o Kominiweri, Right Honourable Patricia Scotland DQC, nane pehe ai koe tānu pe eni whatatahata ngai whono me mipa o Kominiweri, o hoko koe whawhamiri pe e taha i he whataanga koe ta wanoa tahawalu. Koe hoko atu ko eni e tō ai mahaki whamamanahi ko viti tahi wā me ngahi we sia ai whiriri wake o ea, o kone hangai o liliu ai angai tō e mamani o kone CV ai ai whakake ake. Koe ola le ngahi ngā awe koe ni kone hangai o liliu mo oi e kakai, koe angai no fo, koe ngahi kolo mo i tuunga wha ekonomika. Ka neongo ia koe hoko a ngahi mea koe ni o ku toi we sia ange ai kau nofo ma sive siwama ni ihi koe nau tuulawe angofua. Nei ka kato ai pē ai whatahaanga ai ka kai whiwhine i he Kominiweri i he ahoni. Ma ngonga li teo mai televisione tonga, ko au Alice Tupo. O ku tui e kai ngā tonga na nau kau atu ke whono e kau tonga i au kalani no si lai whalaite koe au i ke kua si. Koe uhi ngā lai e ho koe palapali ma ki whānau o hange koe nau kau atu ki ngai kolupu whai ia. Koe i kai ke kamata pe e hano ako ni kina ki nau tolu me api e he mātu a tau hi whānau. Alice Tupo ai pe mo i whakaiki ki. Ko e taimi lahi whoki i ngai whanua muri o ku lahi ngai taimia o ku ngāwe e mātua tau i whanau mo kau ke ngai polkalama ke ke. Kai kai ke whamole ke ki taimi ke nau nowhai o tala noa mai whanau i api. Pea o kongo ili e kina ai e nau mo ui o iku ke nau kau ke ngai kulupu whaihia peke o hofi koe me mea tau ai ulotonga hoko i au kalani i he ahoni i e vāia whanau tau tupu tonga mangahi kulupu whaihia. Koe ola eni ai tala noa pe koe whono ai kai ngā tongana e whahoko e holo whatahaanga i mangele ai o whawhawhua na lava atu ke whono ai toko ni mango futupu o kawai ai kau taki lotu, koe kau taki i ngai kolo, koe whawhawhonga pule anga, mo i kau ngāwe whapule anga pia i kai ngāta pe i hika kai tonga, ka na iai pe mo i kau matakali ke na nau kau atu ke whatahaanga. I whamatala se kei tali o i kau taha ngāwe tonga mo i lelei a Aotearoa o sila, ko Pakilau mana se lua ki o ngonga le teo me televisione tonga, nane pehe ai, koe tau mua foki o e whono nei whahoko, ke whaiha tala noa koe whamiri pe taha, pia ke fofola e whala kai alea e kai ngā, ke lawa solova e palpalema koe ni ulotonga hoko, i Aukalani no sila i hika inga tonga mga hekulupu whaihia, ko hiko hanganake tu ke teu, whepaki koe e timi mate maa tonga mai kiwi si a ahotona ki, o koe kai whea mau ke hoka palpalemani ki ne wesia i a maa whana mo whiwhia e ka inga tonga, i he wainga koe ai timi. Na iai onga matapule tonga na ngāwe pōpula i tau lahi koe whapō, pia nana wahe ki ngahi au sia me ngahi uhinga na i liwai e na mo ui o malawa ke whanongo ki ai whanau tau tupu mai mātu a tau i whanau. Uhinga lahi o kamata pui palopale mami ape. O ki taua ai mātu a pe koe tau i whamiri, ke tau mātu a ki toka ngā i tau whanau. Ai ke mu ape ai whanau i hatoi mea. He ka pauti tatoi hahaka taimi ki mui ko tō mui. Ka paulahi ange tau tokanga ki he uala mea ke he au ki he lotu kasi i e kina e whanau o te tau toi ofo ha taimi na o tau launga o pe ha mea ko nau mawahe aimi he mea ko ni na tau ako naki mo toka i mo teu talu mei fuoloa ke nau si i o sia ha mo ui o te saia nge ka paute nau afe me ai koe kovi pe ia ki taua tau i whanau mi ape. Ai kona mohoni na e ongo apito ai wahe mai ongo matapure koe ni ke uhinga na pehe ai koe na pehe na ke ahat
taimi lahi mo na whanau e na wongo mātua ke tatau te fito ai tamai mo fo o ku lahi ange taimi tau malo o moreki me no ia fai kawa mo hafua au ke o ko ki lo tu mo programa pe nengo ne aunga ka to aunga ne pe ke tau no fu ya pi ko naki e tau whanau spend time mo ki na to e ko me au mau inga ki na to pe ka pau dau sio na to lahi ange tau paanga ave ki ha me ke ka li ki na api o te tau toi ofu ka patu na ona toke ke ki o wange ke nie na paama. E umea nia na mautawa noa i wa utomi ki ai e whalaite. Nane tuku mai ai ne tala monu ke te teu ke timi mate mātonga ke wa inga me Kiwis e mala e Mount Smart e au tokona ki pe ai ne kōle koe ki kainga tonga ke nā o poupou ki he e tau timi. Ia whakawhiawhia whoki hena e o mai ai poupou aki me he kau polisi koen ko lava ai Talanoa community pe moe ukengi koen nau tau whana koe taimini to kwange hangewi ai e whakamelino ko lava o whakatoka pe ku whakawhiawhia he uinga na ahoko ha mea lolo tonga koen e tau whiawhia MMT moe lele hora tau whanau e dina lele mo nau fuka na ke se mao ke o ke tau loto ke hoko ha mea na o vare te ku whai ha tau whanau lo tonga tau o tau tau ia o uki mo poupou i tau tini pa koe ni ko waife tūtaki ngari o ku lolo tonga negotiate ai truce pe ko Merino i ongo kengi koni na nau tau whana koni he lau wike koni kuosi koe tala monu peki e tau tini e tau te matonga o fumanatu peki e kāinga tau poupou ke tau tini koe MMT mate matonga koe tini koe ni koe tini a tonga tau poupou na ware pe i kuna tau tini e tini hau koni koe Kiwis e poupou pe e ai e amanaki le reiki e World Cup ko amanaki hoko i September mo o katopa. O koe kai whoki koe whono whao CPN ka koe ka mata ini ano whahoko pe ai hoko tai pe i he kaha o. Ma ai ngonga le teo mai televisione tonga kua o Alice Tupou. O ku longolongo kātoanga ai ka inga tonga i Aokalani no sila i te wangi koe veipa e timi mate mātonga me Kiwis ano sila i whao singa o i wike. Koe longolongo kātoanga e ni ano sila hiria e tu uta i Aokalani ai timi mate mātonga i he whiawhi ane a whi. Lau kaka pe tae pe ke o tua. E ko ia pe ho tau hao anga. Ko ia pe ho tau mālohi anga. Pea ko whakapono e keresi. Ke whai mo ui aki. Ai te tau konyo amanaki ke. Au pito. Tau e fuka i tuna. Ke whiringia i mala. Koe wiki e nia o whiringia pe ai whukatonga i he tapa ko toa peo i kolope. Tau te whito e ni ki no sila mo tongani i he mahino. Koe tau tesi maali e ni e whahoko e hongo timi whewheka koe ni. O ki kai whoki ke sola ai timi kiwi iano sila ki tongani, he koe timi hau e ni i agapolo li ki. Ne ngoe ni ka o kui kai pe tukua e poupou ia e kakai tonga ki he tau ko ia e whahoko i whaosinga o wike. Ko tu whakalo whoki e ngai ata mui video i mitia whasosiale ano tali o e timi, pe ku hamahi no mi ai whia e whanau tonga ko ini, i e whainga maali e ko nā mao ki nā whawawhunga ia tongani i agapolo li ki. I kai ngā taina na whaha i ngahi video koe ni, ai i kai te nau kei whaatatali ke a o ki e toko nā ki. O mahino whoki mi hono taritari koe ni e timi koe ngahi whamiri pe mo ni i hikehena nau ka watu ki hono taritari ki nau tolu, i e malai wapuna i Aokalani i kai futua lahi, tupu pe eni mehe i kai whima au ke ilo lahia e nau whalawatu ani a whi, ke uhi koe whangatangata koe ia ai ngahi tūtu uni i e COVID tā hiwa. Kai ke he nego e ni ka oku ngā tūwaia i ka kaitonga i no sila o te teo aki o nā ngahi api no whanga e whuka kula mo hina tonga ni. I kai ke ngā tai i hono tau e whuka tonga i ngai tō mua, ka kua whakapipiki taka ia i he tāpako toa peo nau whale i he tau mua pe ke kau ngā whia mo pōpō ke he timi mate mātonga. I he mea koia e ki pale mia i he taho i ngai video ko tu whakiholo i mitia whasosiale, o ku whawhiawhia e ne malawa ke mea tonu ki he kāinga tonga i no sila, e nau whiawhia mo e pōpō whewheka ku whai ma e timi. Koe hiri whoki ene ne tu o tātu ki no sila i whlai te wike ko si whatau mua ke ngai whataha anga i toa pure anga. Nā ne mea neongo i kai tene i no sila i he taimi e whai ai bei pāgo i e timi ma te mātonga mo no sila, ka hei kai pe ngalo ai timi i he ngahi lotu ko ia ku whai.
Rotonga ni I tonga ni o kulere mawhana pia pōpō e ngahi potu ngawe mo tonga ni kotoa. Ki e te waki koe ia a he tau te si koe ni whatahaia mo e pōpō pe ki he timega pulu unioni a tonga I kalitahi pe he ki he timinet polo whawhunua a tonga koe tā la. Ke higa maho inga hono pōpō ai tale ni te wa inga e whanau tonga tau te whito ke whanau koe a kuna whawhunga I anta tonga ni ki ngai whiau hiko ia I toa pule anga. O kua mana ke whaia e flow di ma e ngai timi ko ia a tonga ni I hoa tā whalaite o tāki ia e he potu ngā awe ki ngahi ngā awe wharoto whanua. Ko le ko te ene potu ngai meide ke aia o ki he kai tonga e toko ni maa whetu puko nao whoki mai ki tonga ni I he polo kalama whawha whoki mai ko ia ho taka kai tonga tukwaka ko ia I tua pule anga. O ku amanaki ki te tu uta mai ki tongani ai whakapuna uta pāsese e tolu I he ahua hiwa mo e tau noa I mahina ni. Ko e whakapuna uta pāsese ko e ni, ko no whetukutuku mai ai ka kaitonga tuku wakami toa pule anga, ai a koe wakami Australia no usila pia mo fisi. I he whakamatala kua tuku mai me he pule lahe potu ngai meidek paula mau, ko e kau pāsese ko en I he wiki kahau, o kulaka ia I he toko ni mangi au. Ko e wike ko o sine whalao mai whakapuna e tolu, ai a koe toko hiwa noa mi Australia, toko uangiau fitu whā me no usila, pia koe toko ua fitu me fisi. Ko e kotoa kau pāsese ko e nine tau hiki whakakolontini ki nau tolu I he aho e nima I he hotere tanoa, hotere kupesi pia mo makeke. O kuto e iai me whotuutu ke te tu uta I tongani ai wakauta pāsese I he aho wa fitu, taha whā, ua taha moe wa walu e mahina katu u. I he whakatahaka whaiongo mo ho e ki kabineti I he wike ko osi, ne whakahae e ki minista mo uito ke tāsea piukala, e kamata I pe I he kau wholau mai I he mahina ko siulai, ai tau hi whakalontini aho e tolu. Mahino pe whoki o I he tuunga whawhie maali e kau puke he COVID tahiwa, pe aku holo maa maali e pe ngahi aho o I tau hi whakalontini. Mai angongo le tio me televisione tonga, ko Ausnolita tui vai. Kua whamahina mai eni he kautaha ngongo a Herod anu sila ko I matapule tonga tau ni matahane malolo ye hiri mafuri a hono waka I matatahi Parklands I aukalani no usila I whaosinga e wike ko David Tamuia Kiola. Ko hiri eni hono mao hono sino ye whiawhi sāpate. Na e whahai hono whohake he ngongo Herod Salisio Moia Kiola o kune tui whapapao pena I kai ki te whie mao I hene tangata e ki ke ui tō koni ki hono ongo kau ngā mea. Keu hika pau tēnā toi wheinga ki ai ki whakahawhi e I kei toi mo ui hatahia ki nau tolu oa o mai ki a honi. Rotonga ni ne whahai e he whohako ini e ne whaanaua ki he to ongai ni tangata e ki. Aia koe ta mai ngau e maalohi mo ofa pe he whoki koe tangata manako ki tau tai keu hika ka hao no whamili. I kai ngā tai koe tā e ni o kuongo ki he whamili. I e mahina koe lahi tahe mo anga mo ui hono whamili me he ne tau tai. Mo to koni mai ki he ne ngomatu a ki tongani. Kei ke he ko David Tane puli aia I he whiawhi toko nā kira o tonga e nā whlau whoki mi he nau tau tai. Wheu ngai mo e hokoha ki matangi mālohi o tanga ia I ha fo I piao lahi e waka o mafuri o la vea ai hono wae. Nē taki mao pe hono sino hiri a whe kumi ne whai he kau whahawh mo ui pe he ke potu ngau e polisi o mao hono sino I matatahi Parklands I he hoa tā pe whiawhi sāpate. Pea koe aho ni whoki aho tūsi te ko noa taha o sune koe aho nou taha ia o e tau ni. Ai au kuua ai aho nou taha ki tau ni koe aho ni moe aho waua koe ia o tisima alistupo moe whaikiki. I e whamatala to kontale kita o I waa wakai matangi e tonga la I te whiwhita ki e ongongo ai le teo mo televisione tonga. Koe aho ni nai hopo la a I he osta whitu koe me whitu e pompongi ni. Pea nai tō lewa ala a I he o se whitu koe me he ono o e whiawhini, ai a koe houa pe ia e hongo wholo minite ni manoa a he taimi a ho. Koe ko tau fo I mamani, a o kune takai I ai fo I la a I he wawa me a koe tau tu ai mai palani te e a hoi tongi a wana nima. Ai koe kakato koe tau e taha, koe kakato ia e fo I takai e taha ai mamani I he la a. Ka meanga koe a takai a mai palani te o takatakai e la a o tui o nau senda. Aia koe anga ko ni koe e whae whanonga e fo I mamani o tau I ai I la a whiunga me tau kakate ta e koe aho tonga wana nima. O gai rewa ai whahinga engolo e koe whahinga mafuri a mamani I hene takai ko ni koe I koe la a whawuvua koe koe tilt o koe koe tilt koe anga o mafuri o takai koe na mamani I koe la o ne takai aki e engolo e watolu koe ne wha
ai ko takai ko ni ko ai foi mamani i foi la i tikri wa tolu po ne fa takai tatau be ia me Januari ki December ka wiai nga i fei tu e mamani i fai fononga gone la i tawa kato taha i nga area au wanga maheni peke wahe a hemisphere noate ke ko hemisphere whakatonga tu southern hemisphere poku tau i ai ia ngahi taimi e waha tau taha koe takai ai mamani e pula e ofi taha ngahi hemisphere koe ni ke la ia ngahi taimi te nau mama o taha. Nani toi pehuk iloa taimi koe ni koe solasi tiale, ai mahina ko sone kia ki tau tolu ko eni i he hemisphere whatonga, ai koe taimi au ku hoko ai ahono no taha, i he hemisphere whatonga, ai au hoko ai ahua noa ki wau sone, pea koe taimi eni o tau ki i mama o angi ai mei he la Koe ahoni fokia, i he hemisphere toke lau, peke northern hemisphere ia, o koe ahoia koe nia ia te nau tolu, aho lolo ataha ia. Koe hanu hinga, koe tawhaaki whaka northern hemisphere koe mamani, ko nau tolu ia, ko nau tau potu, ko nau wofi, au pito ki he ki la ai kone mafuri koe aho ni, hange ko whehui mai koe ane nai, ki aho lolo ataha, o tautoki aho lolo ataha tautolo ke paha aho wanoa, aho watolo ko December. Ai ko tautolo kone koe he hemisphere whakatonga, piko southern hemisphere, o tautoki wakai tautolo ke aho lolo ataha, koe aho me meke toa ni waha aho wanoa, aho watolo December, i tau ko toa pe. Ai koe whai ke he, ai aku iloa aho no taha koe ni southern hemisphere, June solstice, peko solstiare koe ni sune, me meke ne talamai ai, ko tau whai tau winter, aki tau tolo koe ni koe hemisphere, whakatonga, kai taimi sama nia, ke hemisphere, whakatoke lau peka northern hemisphere, unau sama nau tole whahai taha mamani, tau whahai tau momoko tau tolo peka winter, ke whahai koe ni o tau iai tau tolo, atongan, peke ngai whanua keke, oi Pashuki. Koe ahoni na lahi peke whapopo uri, pea toi maulaloangi hano to whaki koe iwi la o whatatau ke wilo koe ai mamani o takai i la pea o toi holoki ai mai taimi koe ki tau wakai ai ke fofonga la i he ahoni. Ma ai ngonga li teo mai televisione tonga ko Alice Tupo. Pega ki mua pe tau mawai toi wakai ngi pehen ki ngai tala no lalahi koe ia oi aho. Hangi koe kamata enia no hiki a te tongi e kasa. Tui e ka inga tonga na nau ka watu ki e whono a he kautonga koe i au kalani no sila koe uhinga ngai taha e hoko koe e palopale ma ki whanau koe i kai ki kamata pea hono kone ki nga mi api. Pea longolongo ka atoanga i kakai tonga i no sila i tu utatu ki au kalani e timi mate matunga ke tau tesi koe mi kiwis a no sila. Koe ka kātai pēha mo uni ngongo mo le teo tonga ulangi me waka ma whoke televisione tonga ki e huani kia wha amina au tāki le leiko tonga pēha ngā he wawani ki rato whāne ko tonga pēha. Whamārot ki tau kei whi au mai,